kapir bedekan pakan ada ya. Awak tuh kadek kan pakan. Apa sakit, katakan tade, sangko dia sengaja. Gari mulan di buah-buahan reh. Oh sangat reh TV. Sende nasero juga nyaman tak merepotkan. Coba tajam dulu. Enggak tajam lah. Tina mang kata itu. Siapa sih ngarek ketang tanah? Mulakin tak tahu juga siapa sih di tanah ya. Trok toman orang. Are male tak man toman nih. Kalau toir pun si Mariare. Man. Dia merap. Coba buru mereka reaksi. Awak roh. Apa dong? Aji ya tang rebe teh. Rebe apa dong? Apa? Buru kok sing arek iki teh. Walakin tak tahu retanan siapa dong. Retanan Allah teh. Abdul amali ilmul hal dong. Arten teh. Paling utama kelakuan, panika kelakuan tengka. Sekalaku kaki tengka dong. Innamal a'malu binniyah teh. Arten le dong. Saung guna kelakuan tergantung dari niat teh. Cetang niat dengan terengare teh, benin terengeco. Ben pole aretanan Allah, aben tak berhak. Ya mun aretanan Allah dong. Areleh pada aren Allah dong. Pokon kota mau tahu teh. Are tang rebe bebeli. Ya mun kagak tak terima dong. Ipah mayu. Ndek teh. Banget teh dong. Ini teh. Ngarek di mana teh? Di narso tak teh. Ayo tang sapu tujuan awan. Sampai naben tak sakit teh. Alhamdulillah teh. Setiap orang ngomong sampai sakit teh. Ayo.